muri Misiri ya kera kugeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bo muri diaspora nyafurika bagiye bavumbura ibintu bishya bigezweho kandi ibifitiye isi akamaro. Nubwo tumenyereye ibihangano bya C.H. Walker na George Washington Carver, hariho ibintu byinshi byavumbuwe n'abirabura bitamenwe na benshi. Ikaze. Ni muri urwo rwego twabateguriye urutonde rw'abavumbuzi 10 b'abirabura batazwi cyane n'ibintu bavumbuye. Urubuga rwa Congressional Black Causes Foundation dukesha urutonde ruvuga ko bitari byoroshye kurukora, ahanini bitewe n'uko byinshi mu buvumbuzi tugiye kurebera hamwe bwagiye bwitirirwa abanyaburayi n'abanyamerika b'abazungu. Ikaduhere ku mwanya wa mbere, nongeye kuba ikaze nanone, Benjamin Banneker Almanika. Banneker yavutse ku bacakara bibohoye mu 1731, aba umuhanga mu bumenyi bw'ikirere, umwanditsi, umuvumbuzi, umunyamibare n'umushakashatsi. Yahimbye amwe mu masaha akomeye mu gihe cye. Yateguye umujyi wa Washington DC kandi asohora ingengabihe Almanaka 6, buri imwe irimo ibisobanuro bya politike n'imibereho, by'umwihariko aharanira uburenganzira bw'abacakara n'abirabura bavuye mu bacakara. Ku mwanya wa kabiri turasanga Patricia Bath Laser Surgical Device, icyuma cyifashishwa mu kubaga. Bath ni umuvumbuzi w'igihe cya vuba, akaba n'umuganga w'amaso ukomoka i Harlem muri New York. Niwe muganga wa mbere w'umwiraburakazi wabonye icyemezo cya leta cy'ubuvuzi mu 1986. Yahimbwe Laser Facrobe, yahinduye uburyo bwo kuvura ishaza ryo mu jisho. Ni mu gihe ku mwanya wa gatatu turasanga Charles Drew Bloodbank, ububiko bw'amaraso. Drew yavukiye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1904. Nk'umuganga ubaga, umushakashatsi n'umuvumbuzi, yahimbye banki z'amaraso zigezweho kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibyo yahimbye byakijije abantu ibihumbi n'ibihumbi. Naho ku mwanya wa kane turasanga Thomas Elkins Modern Toilet, ubwiherero bugezweho. Usibye ibindi bintu byavumbuwe, Elkins yahimbye ubwiherero bugezweho mu 1872, burimo indorerwamo, aho gukarabira intoki ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa gatanu Flip Emarguard, mudasobwa ya mbere yihuta. Emarguard yavukiye muri Nigeria mu 1954. Nubwo yakuze mu gihe cy'intambara ikaze y'abenegihugu, yabonye impamyabumenyi nyinshi zo mu rwego rwo hejuru, harimo na PhD mu bumenyi bwa mudasobwa. Mu 1989 yakoze mudasobwa ya mbere yihuta ku isi. Frederick Jones ku mwanya wa gatandatu, imashini ikonjesha. Jones yari injeniyeri wigishije wenyine kandi wavumbuye ibintu byinshi. Kimwe mu bintu kizwi yahimbye ni imashini ikonjesha yakoreshejwe mu gutwara amaraso, ibiryo n'imiti mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Naho ku mwanya wa karindwi turasanga Lewis Latimer
light bulb, itara. Ratima yavutse mu 1848 ku bacakara abatorotse. Yabaye umuvumbuzi na injeniyeri, usibye kuba yarahimbye bimwe mu bice bya mbere by'imashini itanga ubushyuhe cyangwa ubukonje mu nzu, air condition. Yanagize uruhare mu iterambere rya bimwe mu bintu byavumbuwe ku isi birimo itara na telefone. Ku mwanya wa 8 turasanga Alexander Mars improved elevator. Nk'umuntu utari umuzungu wari ukize kurusha abandi mu majyaruguru y'uburengerazuba, Mars yakoze igikoresho cyikoresha cyo gufungura no gufunga imiryango ya esanseri, elevator. Kubera ubuvumbuzi bwe, abantu bashobora kwishimira iyi mibereho igezweho. Ni mu gihe ku mwanya wa 9 turasanga Gareth Morgan, amatara ayobora abakoresha umuhanda na maske zirinda imyuka mibi. Morgan wavukiye Kentucky mu 1877 niwe wahimbye ikintu benshi bakoresha buri munsi, amatara ayobora abakoresha umuhanda, traffic lights. Yavumbuye ibi nyuma yo kubona impanuka nyinshi ku mihanda. Usibye ibi yakoze maske ya gas mask yamenyekanye cyane mu gihe yakoreshwaga mu gufasha abakozi nyuma yo guturika ko munsi y'ubutaka. Ku mwanya wa 10 ari naho dusoreje urutonde turasanga Daniel Hare Williams, umuganga wa mbere wabaze neza umutima. Williams yavukiye muri Pennsylvania mu 1856. Yakomeje kuba umuganga n'umubazi. Mu 1891 yashinze ibitaro bya mbere. Nyuma y'imyaka 2 gusa aba umuntu wa mbere warangije neza igikorwa cyo kubaga umutima. Hasta la vista. Birashoboka ko ari ubwa mbere wabonye video zacu. Bya byiza ukanze subscribe, yewe ukamurika gato gakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru, inkuru, ibiganiro, ibyegeranyo byose tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Iyi ni Ego Ostamina TV. Je mwabanye muri iki cyegeranyo nta wundi n'umungu wanyu, umwami Tumutoni Ibigwi. Hasta la vista.